Mamelodi Sundowns e letetše go ngoka balatedi ba bantši mo papading ya bona yeo e latelago ya CAF Champions League. Sundowns e tlo amogela sehlopha sa Al-Merrick sa ka Sudan le patlelong la FNB e lego mo ba fentšego sehlopha sa ka Egepeta Al-Ali. Bjalo ka ge papadi ye e ralokilwe ka fase ga melao e matla ya COVID-19, go bile fela le balatedi ba ka fase ga 2,500 go letetšwe dikitikiti tša balatedi ka mokibelo go latela pego yeo e dirilwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa mo bekeng ya go feta. We've got our supporters back into our matches, and the only thing that one would want to see is to urge our supporters to come in numbers to support us and not treat this game as a dead rubber. We don't treat it as a dead rubber. Al-Merrick is one of the biggest teams in Sudan. Sundowns e šetše e fihleletše legato la di-quarter finale le ge ba šaletšwe ke papadi e tee. For us, it really does not mean much, the fact that we have already secured a place in the quarterfinals. I think I said it before, our biggest competition is ourselves now. We have a bigger responsibility to improve or to better our benchmarks. And our benchmark is the 13 points that we got last year in the group stages. And we have a responsibility to better that. Baraluki, ba nyaka go ipona ba raloka mapatlelong ao a tletšego la go falala. We've been waiting to have our fans to play in front of our fans, and I think even though it's last few games of the season, but we're really happy that our fans they'll be there to watch us. I mean, it's been a couple of seasons playing in front of our fans. You know, we miss their singing, their support, and hopefully they'll give us a boost when we go into Champions League games. The lockdown it's a man ne dire palle di sanyana hore re ketle ga monate le di supporters tsa rena mara hona jwale re ba re file nakonyana ya hore ba khutle ba boele ka mo di groundong e ba hore le rena re ba le matla a le a hore ba mpotsa ba ra wa rena le dipina tse dimtšha tse re di opetsa le re tlo di opela. Dihlopha tše dingwe tše pedi tša Afrika Borwa di tla be di raloka diphadišanong tša CAF. Amazulu FC e etela go Royal FC ya Guinea go sasa mola Orlando Pirates e amogela Al-Ittihad ya Libya ka Sontaga. Sfiso Ramara, SABC News, Klerkop, gauswi le Kempton Park.